Ovako ti se rame. A jebote, pa nisam hodao po polju. Pa ne noge kure. Jebo moja mater ti da ih digne. Ako nema šta sam. Hoćeš me jebat, ne. Evo, bakije. Ne donesu džeze vode, ajde. Pa jebote, to mu kujo. Prat. Sve im prat noge ko... Da jebi se ti, razumiješ? Ja ti sad izvalam, pa mene boli kurac. Ajmo, sve nam. Uštiš na ove vero? Pa ja ne bih znala. Sam traže ne. Mini. Mini! Pošljamo da je moj bratić ko će vidi negdje, Krv nije voda, jel? Pa da je prekli, nemoj srat Bog te. Šta koji te prekli? Pa djete spavaju, vidio. Jebate nas. To je spametno, moja zovem dvi rukavice i kamete i eto. Mogu se vam prste osjećati. Mami! 10 komada u šumu. 10 komada, nemate. Pa konja. Djeca spavaju. Sve. Samo to. Aj Bog. Spusti nogi. Gdje da pusti nogi? Ni druje vod. Ej, pusti vodu, da pusti vodu, Bog. Ja strujem ručnicu za telefon. Ej, jesam da. Reći biš. Ne pijem više. Nima. Nešto mi pozelenilo odmah. Nogi dole. Jebote, pa kako da ti ne mogu? A kak sam? Pa ko hendikepirano, pa kak? Noge dole. Vidi ga. Šta je? Šta je? Imaš kakvih problema? Ja odo. Mene baca, ja odo. Onda ne mora na OMV ići. A? Ne mora ići na OMV. Ma ništa. Ma. Ne. Benete majka. Samo se aparat. Čekaj samo da se usidrim. Opa! Mogu sad ići nogi. Nije dlaka, nego mi mata tekućina. Dođi vamo! Sunce, tijebe! Ne mogu tako sjediti.
Mogu ja. Mogu tako sjediti. Šta tamo treba? Još jednu fotelju sad. Klupu, da se mogu dva na jednu. Ne može na dvije klupe sjediti. A? Ne može na dvije. A, ne kurac. Možda bleso snima s kamerom. Šta si ti smiješ, treba sve biti bolje mogu. Jesi me napravila krevet? Čega da ti je? Jute bok! Evo čega. Evo suze sunite. Ti će spati, pički mat. Šta plaćam? Šta plaćam i te krene da debo krene. Kako neću plakat. Da. Gdje će vas spasti? U krevetu. Logično.